I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na kanal Hrvatski klečari. Danas ćemo snimati Clash of Clans epizoda 3. Škola 3. Evo ga, tu ćemo metnuti odmah vojsku. Evo metnut ćemo 5 gianta i 15 starčevica. Evo ga. To smo metnuli i tu imamo par nekih novih starčica, ali to nećemo ništa, to je sve beskorisno. Kao što vidite, napravim se laboratorij tu i sad ću vam pokazati kako napraviti dobro selo za Town Hall 3. Neću tu pokazati. Aha, ne mogu ovdje. Sam malo, evo ga. Prva stvar, metnete Town Hall u sredinu. Onda bi vam bilo dobro da metnete kanone tu. A ovdje metnete gore metnete Archer Tower. Evo ga, tako. I ovdje metnete mortar. Stvari. A tu, znači, između ovih metnite ove gold storage, eliksir, a da vam ne može ništa povrat. I sada to sve zidovima. Inače, meni su malo loši zidovi. Ali poboljšat ću zidove malo kasnije. Gle kak me zeza ovo. Ajde, napokon. Evo, imat ćemo dovoljno. Još da ovo dovršimo. Evo ga. Tako. Ne. Evo, ovo tu maknemo. I sad je bilo dobro da metnete ove gold mineove i ove sve ostale stvarčice, da metnete oko kanona i ovog, da kad vas neko napo, da ne mogu metnuti arčerice, na primjer na mortar ili to, i da ne mogu lako urušiti. Zato vam je dobro da metnete ovak, a pošto meni imam tu malih smetnji, pa ću to sad malo maknut, a ne mogu baš sve, ali malo ovo skupo da maknem. Evo ga, tu metnete jedan ovaj. I sad ću metnuti ovako ovdje jedan. I ovdje jedan. Da vidimo ali će mi stati ovaj tu. Neće, ali će stati ovdje, pa zato ću metnuti jedan ovdje i jedan ovdje. A ovdje ću metnuti, inače builder hut uvijek metnite u drugi kut. Da vam ne bi, ako samo napadaju sredinu i ne gledaju sa strane, ali imamo nekih stvarčica da ne bi stigli i možda i ne bi stigli urušiti ovak vas na 3, nek bi urušili na 2 i tu metnete ovak bombe. Da kad bi, jer inače će većinom napadati na mortar, zato što da mortar ne može ubijati arčerice i ove arčerice, barbarijane i sve ostalo što ima drugo, da to ne može ubijat. I vidite, ovdje mi je tu mali problem, pa ću tu malo podebljati zidove. Evo tako. Evo, metit ću tu još ova dva. Šta je zašao otvoreno? Samo ovo. Šta? Je li ovo neki bug ili šta? What the fuck, ljudi, gledajte ovo. Gle bug. Neki bug. Evo ga, spojio se zid. Ha! Bjec. Evo ga. Tu sevamo i evo, još ću vam ovak tu ostaviti da si možete vidjeti. I ako niste stigli kopirati
selo, samo zaustavite video i onda ga kopirajte. Evo ga, i to je selo. Tako da vidimo li se napravila vojska, ma nema veze, mi ćemo to boostati. Imam sam 6000 golda, pa bi mogo dići, vidite tu kanon mogu dići, ali ću dići Archer Tower zato što su mi oba dva kanona već na 2, a ovo na 1. I imam tu, digao sam si od oba dva baraksa od 1 do 3. I idemo sad u napad. Idemo vidjeti nekog dobrog lika napasti sa eliksirom. Nam treba jako puno eliksira, a golda imamo dosta još. Ali svaki lik ima malo ovog golda. I zato bi vam ja predložio samo, nešto mi je zaštekao internet. Evo ga. Ja bi vam zato predložio da ne napadate još tu dok se ne malo ojačate. Ajde. Znači napadate ovdje sa strane. Zato što vidite, ako vam treba eliksir, zato što vidite ovdje ima 6000 eliksira, a tam ne bi našli, teško bi našli jednog lika sa 6000 eliksira. Kao što vidite, tu među tu ćemo među Archerice. Ne treba što Archerice, ne veze. Evo ovi su Archerice su rušile kamen. Ovdje tu jedan kamen, ovdje sad i drugi. Će mali problem biti da će tu biti dosta bomba dok prolaze, vidite. I vidite to je jako problem. Tu će se možda zeznut. Ajoj, koliko bombi. Ali ja ću ovo malo izraziti da ne morate ovo gledati ovako dugo. I evo ga, na 3 smo ga i tu smo dobili 6000 eliksira i 2 golda. Evo ga, samo da se vratimo u selo. Pa ćemo dići još koju stvar. Da, i tu smo dobili achievement. Evo ga, 5 gemova još. Da. Vidimo ali možemo da dignemo Goblin ili ovo. Za sad ćemo si dići ovo. Zato što ćemo dobiti još 5 mjesta više, a to će nama jako koristiti. Možemo još 5 arčerica ili 5 barbarijana ili jednog gianta. I to će biti to za ovaj video. Nadam se da ako vam se svidjelo, lajkujte, šerujte, komentirajte, subscribe-ajte se. Evo tu ćemo sad još metiti vojsku. Evo ga. I